Naš veliki problem je, pored niske konkurentnosti i postojanja spoljnotrgovinskog deficita, jeste i karakteristika strukture izvoza. Šta Srbija izvozi? U strukturi našeg izvoza i dalje dominiraju sirovine i poluproizvodi sa oko 70%. 23% je roba široke potrošnje i negde oko 7% je oprema. To nije zadovoljavajuća struktura srpskog izvoza. Ono što mora da se potencira u budućem periodu jeste promena te strukture u smislu dodavanja proizvoda više dodatne vrednosti i učešća tih proizvoda u strukturi, jer samim tim podižemo i finansijske efekte i poboljšavamo strukturu izvoza. Drugi problem sa kojim se susreće srpski izvoz jeste geografska struktura srpskog izvoza. Problem, rekla bih pre izazov i šansa. Preko 80% izvoza je otišlo na tržište Evropske unije i zemlje CEFTA. Ovo je visoka koncentracija srpskog izvoza na svega nekoliko zemalja i u tim zemljama mi vrlo često beležimo i suficite. Mi sa zemljama CEFTA imamo suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. Sigurno je dobro da smo mi prepoznati na tom tržištu i da imamo dovoljno dobro i veliko tržište, ali i trebamo da se fokusiramo da iskoristimo maksimalno potencijale njihove apsorpcije naših proizvoda i naših usluga. Ali za neki veliki rast, budući dalji rast izvoza, to nisu dovoljna tržišta. Mi moramo da pronađemo nova tržišta koja će prihvatiti naše proizvode i usluge.